Wangalizi washilizi watukufu wanzani wahemba ya matangazo ya radio television ya mtangaju. Wangalizi washilizi watukufu wahemba za matangazo mbali na mbali wakaozo shirikiana pamoja nasi. Ranzidi radio ya serikali ya mjijangu ya Ngazija. Ya radio ya RCM13 na ze mbawa za matangazo za saya hamade sitinku ya habari za Komor. Wa Komor watukufu mlo hule na karibu nyumlo nzina mundana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ezlera ndazunu wizo ngarjihun rawo harmwa yele jira la dimani maksuso adu mjimtuku fa mtangaju malani vokaya wo rika ujari mweneseni zihazi za tulonziani na hifadhi ya homonziani ya hifadhi ya taifa homonziani ya ufanya tabhithi hosoni mwa wakazi wazunguli yao harmwa mikabala mbali na mbalo ili wasane wajue uka haina mrungu miliki sheipande shaki urangi ya shahahi yande karti nasionali ya inu barnamaji vokaya wo ihabiliwa ne serikali ya Komoro ho wasta wahe wizara za barzandani wamoja ne madhamana waheza hifadhi mbali na mbali za taifa ili bomba hibenza wafanya utundi wenda mno harmwa ya mikabala yons barnamaji vokaya wo hamari namne kaudu mwenyeshi andisi wa kirasmi harma wa mjiwaezi wa Moroni mwenyeshi zensi huralanizo huja yandisa kirasmi harma mjiwaezi wa Moroni makatianu wahisawa njia harma mikabala mbali na mbali yani ngwa uharma ya mijinze ngwa virli yao hababu edibo mgwa hibenza wafanye utundi uhusu yeze carte nationale haina raia mkomor nano waje ningelazimwe na utoka ya shibonsi jubanu shaba parahani he utundi ya ukaya woyimru ya wangu ha mahala fulani nguyenshi mahala fulani wake tabhif wake uvenuf ngam mona wakati anza control songa sifanywa abotsawantu waisawa parhani abantu watomiliki ze carte za hao mkodeni yabo bila shaka monao zihazi kujamanga wana Cesar garanjwe carte nationale yao ikaunda na ajali mahala wando waje wajue ambia hani wafanye carte nationale kangoroho udoibalia mwambia no kanaende hifadhi ya taifa ya homonziani watendelwa ni inspecteur Charbon makati ya nunga uharma ya mikabala mbali na mbali na haina usiku hushangwa jiunda uharma mabavu yonts kabati usiku yenga mzima utujondeka honziani ya wodo mjuzani maraya ya ukaya haina mndonge lazimuo yafanya tartibu na biswara hata ya jimiliki sheneshe pande shaki urangi ya shaha yande carte nationale haukaya haina mahala mrajo njia rekam jeni rekam babo sha lazima ngujohimisiwa reka de maraya wenda obonsi wendo monziani reka de magari ngwajohimisiwa munawe namna ya operation ifanyishi hao husu wautundi yani de contrôle al hakimanga ifanywa baina ya hema raia husu zipade zao za kiurania yande ze carte nationale wewe unodingo niko jorinke carte nationale yao kwezi ujaibalia ai abo yombe se carte ya mamwe ragariku ratutu haina garil birahonsiani hunana haina raia wa dobonsi yo farudhi haini ya himisiwa ya uzisiwa ya carte nationale ya hae yengu imiliki ekatu imiliki ekamrungu imiliki mrungu lejeziwa hendeza wakati la wowo ekamru katu imiliki yabongabo zihadhar zirengwao nana zenamna za ubira zonti pia ile haina mndu ashinde yakena ye carte ya haukaya ya carte ya kiurania yo farudhi haina manats ya imiliki haina malanika udazunguli yao na zinu ngazi nchi yao harmao kade wahusu wautundi wabanuti jua ukaya yensing ngarla hikiwa jeniwe njinga wanji yao harmanzia za kisharia ngabo wabirao harmanzia toza kawaida wanja harmanzi nana siwoninti wajau bandu ya hatunga watojul haniha malanika udo wangu ha nezisimu za hao shawajau bandu ya wakati ngabo parani hao ajali bokayao ngazjirio ha udziro halisi ngabo wanduka ngwa dhuri hao ngabo wanduka ngwa vao dingwe dunia
kwa tushinda wajulhaniha ukawe mru fulani ala mahala fulani zinu zote nazo huja zisababisha avenge wake ubenufu baina ya hifadhi ne marai ya hawansi pia ngari jorenga bamvu ya makalma hosoni mwa ya hifadhi hasota demu wa hifadhi yinu inspecteur Charbon dhamana wa hifadhi ya humonziani ngujorenga mbabo mrongo ya jitamke aonese hadafu mshinzi ya barnamaji yinu nana ze faida yande marunda jo parani hapa barnamaji ya manda yinu nezina so hazahan kaitina mtwana kaitina mungwana kaitina mrumwa kaitina mhu au mtiti au mme au msha au tajiro maskini haina ya parsiwa honziani range harma gari renge bonsi ngujendo nguhimisiwa hatundwa ye shepande shake uraya shahaye ekangu shimiliki ndarjo samba mazonferi we namrenge ngoja ba filme wewe shauti rongole watu nukarongola watu mrujirongolea ndaba kakutonza filme wewe ha samahani mwanza mananyasa assalamu alaykum dawa harma za mimbar za radio television msangaju na radio angazija samahani zingare ya hifadhi ya humanziani watia barnamaji nziani ya unji arme mabavu na arme kapitali hautundo wa kazi usuwezi pade za kiuraya za hao ili watundo wa njia na ruha unazunguliao barnamaji manda yino wirehemu namna jo lihonda we wirange namna jo we hada ni rifika Mwenyezi Mungu lijiliwa akabanga relewa akabanga sina anibasa hifadhi ya mwenzi naam we mbadilomba ndukane ni mwenye sika kasina ndene nayo samane zamba vile chikwesi mwenye sika kasina kati kafanya mwenye yafanya ili inaomba finanziana kadisiwa kwa dizunga kujaribu njara mwenzi ngitukiri muda wa mbugu la harandiyo bahi katujura tamba bathari ha aiwa shekamru persona identity ya ngujo rambula kwa mbu kadha kwa kadha ula kadha yabo zunguliwa ni serikali kuna tabia okay na swali unajua ni kwa wakazi wa Komoro nanu waje na uka ino barnamaji ya rasi wabanutsi juro wajeni ngarfanyiliwa we barnamaji aya wena sanadi ndo kaini mwana nyasi kula mwenzi ya saingadia ile wenu kama tuyengo pomufanye karta kenio avoka tuyengo shado kaini lazima ni mandamu ya kenio shidemo passport yoke mbaji kaza danzania dawla ya fei hafenzi yani wakati ni wango jotaje ujumjini hapa kangeni hiyo yabo yeye alikuwa kana tabishana damu anakalisha serikali wala kana tabishana daktari shabo direct ngomba kwa boy ndio madani kaambia samande ismu tena kundi kana bwa jeni kwa jora mbulana aiwa sunga bwa jeni wa wenjo njora mwenzi kula na usiku wa njora mbulana kwa jora nda hobi aiwa shabo linga jora Muhammad na Saidi na Michel ndio mnakaza nisema ya ismu na mala wangu hasuma kwa papa de kumjana bana daweni mbadani marhaba menshi wakubali tuba masuala yetu tayeb marhaba watu kufika ngamdunga wa radio television ya msangaju na radio ya serikali ya Ngazija ne sitini kwa habari za Komoro na RSM 13 na Zimbabwe za sayana na wana nyaswa RFI wakanga mi correspondent wa hao daraja ya Hilebavu habeshele armambia ni ukaya ngasi harmwa ya capital ya Hilebavu la dimani kuno mjini msangaju mala ni yao rikaujari mbetizeni ye barnamaji bokaya wa chilwanziani na hifadhi ya taifa ya humonziani bokaya wa barnamaji yinu habeshele ya yandi saranzi do harma mjiwa izomoroni yemezera lanu yohuja ngendelea harma mabavu yonsi barnamaji kao keti na usiku waburesha haina usiku fanyishi hao ili wafanye tabuhithi au rambe utundi hosoni mwa kazi ili watunde wajue kangwa milikio yazipande za kiuraia za hao haina gari liberao humonziani ngali misiwao lifanywa utundi husu ze carte nationale inspecteur somane kana nafasi nga urusoma kati yanu naam wa Komoro wajo utajia urinike maelezo zaidi usebana majini kwesi maraba menji barnamaji loni yondo kananga si harma contrôle identité harma inti kamili naam donc yabo rangazija ranjuani ramali icho hali yabo ngarunji ya mabavu ya sa donc ngarinjia kartina mission zinji chez mission loni yondo ta haina manadamu circuler ne carte nationale mana hindi bandu ngwajo uzisale suala ngwajo di wambe esi wa Komore kaka mjari parsa na carte nationale ngamjoka uribe handahu ngarjo wabe haselu iliru wafunge ewa haukaya banu ile gari joro ha honziani
kabati mndu ujue ajalo bahanu ilio yo uhoze kao mwanadamu mwenye media uparwa baba jiri anksida wende ngo filme mndu ya hafa haukandu kwa tujua wala ndobi iyo hatwari yabo ngekiru mndu ende ha défoncer hao uso kajafa shaka tushindorongoa oshinarujue kaula ndaende kangaruonao ze identite zahe yabo ngarujo para mjini hao ripare mera wahele bavulahe riwambie kana mji fulani ngabo mndu fulani na bajira ajali fulani donc ndo muhimu ya hensi inde hifadhi ya hensi dokana yonde jori permettre rijue kana we yabudu we saidi donc shena mndu ya rule na ila identite yahe yonde mission kanga sinio harmwensi ramitami huli mbanku mbajini bambao washili dimani donc randi sarangu hale sarangu de juma juzi donc wandu watia zihazizo nziani mudiru wa he polisi jadidisha zehazi au yinu mission yanikiwa donc ngelazimu batu rifanye charge hiyo yonde mana lelo rangulo potasi lwa mji wa Mtsangaju kaitsina wendo hemindu kaitsina wendo harmagari ngelazimu identifier wandu donc alhamdulillah shukura parce que wandu ngarunda kana ngabali yao yabone sakana ze ankli zandiso barikishiha chakwachona kana ino mafiti bangu ngabo wenji ze carte za hangu za makarte za mamwe ngazibaki uho malahoni donc inde mission lonio de identité si contrôle identité wajeni si identité étranger identité contrôle identité hena mwana mkomo hena mdular mo territoire ya circuler na carte identité les ala lune maraya walirange namnache walirehemu waunga ukenymenilo nala matanabat nazo mala masema zungulia malanda zungulia wandunga rehemu mashallah aukaya ngarinjia harmaze capital ngerdo njia harmwe miji donc ngwashukuria parce que ngwaelewa kana ila de hifadhi ngabo wachoelewa sha yonde hali wandu kwa toshinda waelewa hazima donc ushanga shukuria malaya kartuna mndu ya rongoza nai shena mndu ngoelewa ya kana inungio muhimu donc yonde mana zungulia harmwensi hata mpaka ene mwanadamu yaelewa kana inu devoir civique yahe ifanyishe amuso na sonro joni kwa kazi ho wakati somani nyasuara joni ka wakazi ho wakati hamande namna wajuao wajeni ngo wenji ngwazungulia ho mijini karnamba ngarundo rata mjeni na wende ulonda onae ngarundo huzise ya ha hongeru muzise ngartongo wona wajeni ngwatongo fana nami donc karna ka ushinari identifier mjeni ne munyinsi donc yabongeno elewe kana rasirao remadoma na walo harmwe mijiro wale harmwe mabavu no adore ngazi azmara hai jakai nationali washindi wa wasuli marabana marhaba watu kufika wao domredungao rikaba moja